Hello, thank you for calling Tech Mobile. How can I help you today? Dobrý deň, ďakujeme, že ste zavolali Teka Mobile. Ako vám dnes môžem pomôcť? Dobrý deň, ja som zadala objednávku a chcela by som vedieť podrobnosti, kde je. I placed an order and I would like to know the details of where it is. Of course. Can I take your name and order number, please? Samozrejme. Môžem si prosím vziať vaše meno a číslo objednávky. Moje meno je Zuzana a číslo mojej objednávky je 4507. My name is Zuzana and my order number is 4507. Thank you, Susanna. Let me check that for you. Okay, I can see your order here. It was dispatched yesterday with our courier service. Would you like me to send the tracking link to your email? Ďakujem, Súzena. Dovoľte mi, aby som vám to skontroloval. OK, tu vidím vašu objednávku. Bol odoslaný včera s našou kuriérskou službou. Chcete, aby som vám poslal odkaz na sledovanie zásielky na váš e-mail? Áno, prosím, to by bolo skvelé. Yes, please. That would be great. Thank you. I've just sent the tracking details to your email. You should be able to track the delivery in real time. Is there anything else I can help you with? Ďakujem, práve som vám poslal podrobnosti o sledovaní na váš e-mail. Mali by ste byť schopní sledovať doručenie v reálnom čase. Môžem vám ešte s niečím pomôcť? To je všetko, ďakujem za vašu pomoc. That's all. Thank you for your help. You're welcome. Have a lovely day. Nemáte zač, prajem krásny deň.